to break my vows. I have promised the Lord I will serve Thee somehow, and I love You too much to fail Him now. I love Him too much to fail Him now. I love Him too much to break my vows. I have promised the Lord I will serve Him somehow, and I love Him too much. Come and sing and say, I love Him. I love Him too much. Oh, I love Him to break my vows. Oh my God, I love You too much to break my vows. I have promised the Lord that I will serve Him somehow. Too much. Let's declare one more time and say, I love Him too much to fail Him now. I love Him too much to break my vow. And I love Him too much
all is swept away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart, so I'm coming back. Heart of worship, where it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord. I'm coming back. Oh, heart of worship, it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord. For the things I've made, when it's all about you. It's all about you. You're looking into my heart. 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 Oh, into mine. I'll bring you more. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a. I'll bring you more. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. More than a. You're looking into my heart. You're looking into my heart. You're looking I'm coming back, I'm coming back, I'm coming, I'm coming. Oh, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things. Vanmorgen wil die Here nie net die worship hoor van musiek en die geklank van mooi stemme en mooi tromme speel nie. Vanmorgen soek die Here wat in jou hart is. Dit wat in jou diepste binneste is, soek hy vanmorgen die eer wat uit jou binneste, uit jou hele siel uitkom vanmorgen. As ons iemand in hierdie plek het wat die Here wil loof en prys, moet nie bang wees en gee die Here die eer wat hy vanmorgen toekom. Halleluja. Want die Here is groot, die Here is almagtig, die Here is loofwaardig, die Here is pryswaardig, die Here is Alpha en Omega. Alles wat ons sien is hier vanmorgen as gevolg van ons Here Jesus Christus. Halleluja. Glorie, kom ons gee die Here eer in hierdie plek. Halleluja. More
heads and close our eyes in prayer. Heavenly Father, as we gather here this morning, Lord, we ask that that your Holy Spirit will be with us in the atmosphere, Lord. We want to thank you for waking us up this morning, Lord, for granting us with another day, Lord Jesus Christ. I pray that the service will be blessed and that you will be with us as we hear and listen to your word, Father God. Help us understand your word, Lord Jesus. I want to thank you for your health and safety, Father God. And I ask that you will bless us with warmth during this winter season, Lord Jesus, and that you will keep each and every one safe, and that you will lay your hand of protection over each and every one of us. In Jesus Christ's name, amen. Amen, hallelujah. Nou, my begroeting is in daardie onveranderlike naam van ons Koning Jesus. I would like to greet our bishop, our first lady, our church council, every brother, sister, our youth, hallelujah. It's youth month, bishop, but the youth are quiet. I am greeting the youth in that wonderful name. Where's the youth? Where's the youth? Hallelujah. I greet the online viewers. May you have a blessed service with us this morning. And may the word that will be preached reach your hearts and change your lives in Jesus' name. Amen. Jesus is so lief vir my. Hy kan alles doen. Jesus is so lief vir my. Hy kan alles doen. Hy kan alles doen. Hy kan alles doen. Hy kan alles doen. Jesus
Halleluja. Nee, ek het nog nie gesê julle kan sit nie. Ons is nog nie klaar nie. Hy manne is hastig agter, ek is nog nie so hastig nie. Ons staan, ons gaan die Here nog lieflik groot maak. Halleluja. We are marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We are marching over to Zion, the beautiful city. We are marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We are marching over to Zion.
Zion. We are marching. We are marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We are marching over to Zion. The beautiful city Let the of musicians God. play and sing. We are marching. We are marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We are marching over to Zion. The beautiful city of We are marching. We are marching to Zion. Beautiful, Beautiful, beautiful Zion. We are marching over to Zion. The beautiful city Oh, of one more time. We are marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We are marching over to Zion. The beautiful city of God. I would like to greet the bishop, the first lady, church council, in the mighty name of, and everyone else that can hear my voice in the mighty name of Jesus. Is there any visitors this morning in this please? Any first-time visitors? Okay, no one. Is there any birthdays or anniversaries? Okay. I'm going to leave you with the verse Ephesians 2 verse 19. Now therefore ye are no longer strangers or foreigners, but they follow citizens of the same. And for all us, hold your God, happy birthday, and I hope you enjoyed your birthday and all that. Halleluja. Kom ons gee hulle 'n wonderlike handklap. Laat ons vir die birthday mense sing. Ek dink as ek reg gesien het, ons suster Poppy Dou het ook bejaar 90, né, pastor? Bishop 90. Kom ons gee die Here eer vir daai mylpaal. Halleluja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you today. God bless you today. God bless you always. God bless you and keep you. Happy birthday to you. Hip hip. Halleluja. Terwyl ons gaan gereed kry, gaan 'n groep op Jaylene wat vir ons die declaration gaan kom doen terwyl ons hande in ons sakke druk. Agter die selfoon waar ons wegsteek en dit uitdaal wat ons vanmôre gebring het na die skathuis van God toe en die Here seën. Halleluja. Good morning, everyone. I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Kan ons almal op ons bene staan asseblief? Are you ready? I declare unexpected blessings are coming my way. I will move forward from barely making it to having more than enough. God will open up supernatural doors for me. He will talk about me. I will see Ephesians 3:20 exceedingly abundantly above and beyond favor and increase in my life.
This is my declaration. I decree that God is bringing about new seasons of growth. I will not get stagnant and hold on to the old. I will be open to change, knowing that God has something better in front of me. New doors of opportunity, new relationships, and new levels of favor in my future. This is my declaration. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, so shall be it. Hallelujah. Hallelujah. Let's go. Every praise. Every praise is to our Every God. word of worship. Every word of worship Within with one accord. accord. Every praise. Every praise
Here prys in hierdie plek vanmôre. Kom ons gee die Here eer in hierdie plek vanmôre man. Die Here is Alpha, hy is Omega. Hy is die begin, die einde, die blinkbare ster. Die soetroos van Saron, halleluja. Die woord verklaar dat die Here soek ware aanbidders in die tyd van nou. Mense wat bereid is om hom in gees en in waarheid te dien en te eer en te worship. Nou as ons iemand soos hy het in hierdie plek man, gee die Here eer, gee die Here prys man, want die Here is werd om geprys te word. Die Here is werd om geëer te word. Net die feit dat jy vanmôre hier staan, is al klaar genoeg vir jou om vir die Here eer en prys te gee. Halleluja. Glory. Ek deel saam met die team vanoggend. Ek noem hulle dat die Here sê vir die vrou by die put van Jakob dat daar gaan 'n tyd aanbreek dat ons nie meer in die berg of in Jerusalem gaan worship nie, maar die tyd gaan aanbreek waar ons die Here kan worship. Wherever ons is, wherever ons staan, wherever ons gaan, daar kan ons die Here aanroep en hom eer man. Maar nou vra ek die vraag dat eer ons die Here regtig? Loof ons hom regtig? Gee ons hom al die eer, die lof, die prys wat ons weet hy verdien? Gee ons dit aan hom vanmôre, halleluja. Want die woord, selfe woord verklaar in Johannes dat God is 'n God van gees en hy soek dat sy aanbidders hom in gees en in waarheid moet aanbid, halleluja. Nou as ek iemand het wat 'n diepe brandende gevoel in sy binneste het man, om die Here die lof en die prys te gee wat hy het, moenie worry oor die song wat nog nie speel nie, moenie worry oor ons wat nog nie iets sing nie, moenie worry omdat daar nog nie 'n melodie is nie, want dit wat in jou binneste is man, die dankbaarheid wat moet oorloop, gee dit vanmôre aan die Here. Halleluja, want is so baie wat hy vir ons doen. Wat hy vir ons gedoen het. Waarvoor ons hom moet eer en waarvoor ons hom moet prys, halleluja. Maar doen ons dit vanmôre, halleluja. Ek gaan julle 'n oomblik gee dat julle net die Here loof en net die Here prys, van hy alleen is dit werd. Ek kan nie vanmôre vir u prys nie. Ek kan nie vanmôre vir u loof nie. Ek kan net vir myself, kan ek die Here eer, want dit wat hy in my lewe gedoen het, het hy vir my gedoen, halleluja. Maar die blydskap wat ek het, halleluja, moet ek julle mee aansteek. Die blydskap wat ek in my hart het, moet ek deel saam met julle, halleluja. Die Here is groot en die Here is almagtig, halleluja. While the world look upon us as we struggle alone, they say we have nothing, but they are so in my heart I'm rejoicing. How I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. I've got a roof up above me and a fine place to sleep. I've got food on my table and shoes
much money, but Lord, I have you. To me, that's all that matters. Oh, I wish they could see. Thank you, Lord, For your blessing on me. Thank you, Lord, for your blessing on me. I've got a roof above me and a fine place to sleep. Food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. My family, Say thank you, Lord. thank you, Oh, for your blessings on me. thank you, Lord, for your blessing. Come on, let's sing and say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank You, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessing on me. Halleluja, kom ons gee die Here eer in hierdie plek, halleluja. Glorie, daar is niemand soos die Here wat ons dien nie. Hy is groot en almagtig, hy is lofwaardig, halleluja. Hy is werd om geprys te word. Ek het die laaste keer gesê dat die Here gaan nie wag vir ons as mens om wakker te skrik, om hom al die lof en eer te gee nie. Hy gaan sy lofpryse kry, of dit nou van ons af is, of dit nou van diere is af, of van geboue. Hy gaan sy lof van somewhere afkry, maar hy hoef nie te wag vir ons nie, halleluja. So ons moet gebruik maak van die tyd en die geleenthede wat ons het, om die Here die lof en die eer en die prys te gee. Kom ons gee sy naam, Heer, halleluja. Halleluja. Nou voor ons die boodskapper gaan oproep vanmorgen, gaan ons 'n geleentheid gee vir ons suster Carla Dregne. Die kinders is Engels bishop. Die van is die dragoner is Afrikaans. Sy is Engels, so haar van is Dregne, het ek gehoor, so ons gee. Kom ons gee 'n handklap vir Carla Dregne, halleluja. Clear the stage and set the sound and the lights ablaze. If that's the measure you must take to crush the idols. Jerk the pews and all the decorations too, until the congregation's fueling have revival. Tell your friends that this is where the party ends. Until you're broken for your sins, you can't be so sure. And seek the Lord and wait for what He has in store, and know that great is your reward. So just be hopeful, 'cause you can sing all you want to. Yes, you can. Sing all you want to. You can sing all you want to and still get it wrong. Oh, worship is more than a song.
take a break from all the plans that you have made and sit at home alone and wait for God to whisper. You beg him please to open up his mouth and speak, and pray for real upon your knees until they blister. Shine the light on every corner of your life until the pride and lust and lies are in the open. Then read the word and put to test the things you've heard until your heart and soul are stirred and rocked and broken. 'Cause you can sing all you want to, yes you can. Sing all you want to. You can sing all you want to and still get it wrong. Oh, worship is more than a song. We must not worship something that's not even worth it. You clear the stage, make some space for the one who deserves it. Anything I put before my God is an idol. Anything I want with all my heart is an idol. And anything I can't stop thinking of is an idol. And anything that I give all my love is an idol. 'Cause I can sing all I want to, yes I can. Sing all I want to, and we can. Sing all we want to, and we can. Sing all we want to. We can sing all we want to and still get it wrong. Worship is more than a song. Clear the stage and set the sound and lights ablaze. If that's the measure you must take to crush the idols. Halleluja. Het gaan nie net oor die song wat ons sing nie, of die melodie nie. Dit is meer as net dit. Halleluja. Ons sit ons hande bymekaar en dan gaan ons boodskapper van die dag oproep, ons broeder Romano Ronaldus. Halleluja. Amen. I greet you all in the wonderful name of Jesus. I want to greet Bishop, First Lady, the leadership of the church, and alle gemeente in die jeug, in 'n mooi en veranderlike naam van ons koning Jesus. This morning I'm going to speak both Afrikaans and Engels, so I'm going to mix it up a bit. And Bishop, ek wil net sê weer eens dankie vir die geleentheid.
Nommer 1 vir die jeug, dat hulle my vertrou het met die jeug. En dan tweedens wil ek ook vir my vrou dankie sê. 2-3 jaar terug, die tyd, julle het so 'n bietjie gehoor van my storie, maar June was 'n very tough year vir ons gewees, about 3 jaar terug. En wat die Here ons uitgehaal het en waar ek nou is my net 'n testament van sy goedertierenheid en sy genade. So ek wil vir my vrou baie dankie sê dat sy nie opgegee het op my nie. Bishop, ek dink voor Bishop my kom visit het of kom meet het ek vir my vrou gesê, hoorie, ek is klaar met kerk. Ek wil niks te doen het met juggie, ek wil dig te doen het. Dis nou voor ek gejoin het. Ek is klaar met alles. Maar as ek aan die boodskap ingaan, gaan julle 'n bietjie uitvind hoekom. Nou, vanoggend my boodskap se tema of se topic is, what would Jesus do? Jy sien baie keer maak ons die hele storie about ons self. En vanoggend wil ek maar net vir julle iets sê dat dit gaan lankal nie meer oor ons hê. Die sad reality is, as ons kyk na ons familie, nommer 1, 'n bietjie van my testimony nou jare terug, ek was geleentheid gegee om Amerika toe te gaan. En ek het 'n missionary mindset gehad, ek gaan Amerika toe, ek gaan die wêreld gaan verander. Ek was vir 6 maande daar, lekker, it was amazing experiences, mense gemeet. Maar toe gee 'n ou vir my die Bybel, naam is Eldrod. En ek het met die mindset gekom, ek gaan die wêreld gaan change. Hy gee vir my die Bybel, hy sê vir my, die Here wil vir my, die Here sê vir my, gaan huis toe. En as jy die wêreld wil verander, gaan huis toe, en gaan net jou familie lief. Jy moet verstaan, daai tyd, dus almal in my huis is alcoholic, drug lords, gangsters, ek is al ene wat die fight moet fight om hoe kan ek sê, die vlag hoog te hou van die fun wat ek my is. Hy sê vir my, gaan huis toe en gaan net jou familie lief. Die familie wat van my steel, dit is nie goeie, dit het nie sin gemaak wat hy vir my sê nie. Maar hy gee vir my die Bybel en hy sê, gaan. En ek het toe teruggekom, my tweede keer wil ek nou weer escape uit Suid-Afrika. Nie escape, ek wil nou weer gaan. En dan gaan drasties dinge vergeet by die visa plek. Ek gaan sê goed wat ek nie moet sê nie. Maar was nie vir dit het ek nooit my vrou en my familie wat ek nou het nie. So alles werk ten goeie uit. Maar die punt wat ek wil op neerkom is dat, what would Jesus do? Ek weet nie, onthou julle, dit was in die 2000s, dan het ons die rooi bandjies gehad, dit was blou en dan kry jy die rooi ene, en op die bandjies was daar gewees, what would Jesus do? En daai gesel was 'n reminder dat whatever jy loop, whatever jy doen, is dat, voor jy 'n glas wil vat, what would Jesus do? As jy 'n conversation het met iemand, jou handbewegings gaan jy remind dat, what would Jesus do? Nou as jy kyk in jou lewe nie van mense wat jy geomring was, mense wat jy Jesus geshare het mee, wie het jy gerepresent daai tyd? Was dit Jesus? Of het jy die karakteristiks van 'n Pharisee gehad? Want as ek kyk na Jesus se karakter, was mense gedroon na hom toe. Mense het hom gesoek, mense het agter hom aan gehardloop. Maar as ons kyk na ons as vandag, as mense gedroon na ons toe of hardloop hulle eerder weg. Want hulle voel nie waardig om in jou as mens, as sondaar se presence te wees. Die boodskap vandag is basically dat ek sê Vrydag vir die jeug, ek sê dat ek voel nie kwaai as mense nie saam met my wil praat nie. Ek voel nie lekker as ek in 'n kamer instap en die mense trek weg nie. Want ek is 'n mens, nou is my personality, ek hou van met mense praat en dat is my personality. En as ek kyk na Jesus se karakter, dan was dit amper dieselfde man. Hy man gesit met mense wat ons mense vandag, wat ek sê, ons kerkmense van vandag nie saam met wil sit nie. Hy het gesit met die sondaars man. Hy man gegaan waar ons nie wil gaan vandag nie, van ons wil nie gesien word as hulle nie. Maar ons gaan nou 'n bietjie in die skrifte aangaan, dan gaan ons hoor wat sê die Here. Ons gaan na Matthew 23 toe, gaan gou die Bybel lees. Nou ek vra myself die question elke keer. Ek is 'n results person, ek is in sales vir die wat nie weet nie. So my baas hulle almal sê vir my altyd, hoorie, die nommers, jy doen goed, maar die nommers, die goedheid moet balance, dit balanseer nie. of het kloppie soos die ou mense sal sê, die nommers kloppie. En
As ek kyk na vandag, ons het kerke oral in elke suburb, die nommers klop nie. Vrydag aande ry ek, soms as ek die jeug gaan drop of ek ry rond, dan alles eerder buite as binne. Nou as ons aan die karakteristiks van Jesus het, hoekom kom hulle dan nie in nie? En toe ek nou prepare vir die boodskap en ek gaan deur scriptures toe kom ons hier by Matthew 23 vers 13. Nou die woord wow, as jy Google of jy search om so 'n bietjie uit, baie betekenis, maar wow kan 'n waarskuwing wees. Wow kan wees dat jy beter in stop van jy's besig om in die verkeerde rigting te gaan. So Jesus hierso praat met die Farisees. En ek gaan die scripture lees en dan gaan ons hom afbreek. Elke wow, 7 van hulle wat ons wil deurhardloop. So kom ons lees en terwyl ons lees wil ek hê dat ons moenie dink aan kerk hê. Ek is hier om ek praat van ons persoonlik, you as a person. And while we reading is dat baie keer wil ons uitgaan, ons bly uitgaan, maar ons mis die punt dat as jou familie nie attracted is aan jou, wat dan sê jy's 'n kind van God, hulle hardloop aan weg van jou af. Hoekom gaan ons dan uit? Charity begins at home. My oupa voor die sterwe, hy sê vir my ma iets, ek was baie klein, hy sê, kry jou huis in orde. Dis al wat hy gesê het, klaar. Ek het nooit verstaan wat beteken hy. Maar nou dat ek ouer is, weet ek presies wat hy bedoel het met daai is, dat begin hier by die huis. Van, again, ek is 'n salesman, die nommers moet klop. Because as ek seker maak dat my huis, my kind, het die principles en die biblical principles en ek het haar reg, weet jy wat kan gebeur? Haar chommies by die skool gaan dan geïmpak word deur haar. Nou, hy chommie gaan dan huis toe gaan en gaan share en dan so verander ons die wêreld begin by die huis. Maar kom ons gaan gou in die woord in. Okay, Matthew 23 verse 13. Remember, wow. And sorry, ek is excited, julle, ons gaan maar gou hier. Woe to you teachers of the law, Pharisees, you hypocrites. You shut the door of the kingdom of heaven in the people's faces. You yourself do not enter, nor will you let those enter who are trying to. Woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. You travel over the land and sea to win a single convert, and then you make that convert twice as much as a child of hell as you are. Woe to you blind guides, you say, anyone who swears by the temple, it means nothing, but whosoever swears by the gold of the temple is bound by oath. You blind fools. Gaan gou daar stop, dit klink bietjie, as ek Jesus se toon moet vat. Daai toon wat hy gebruik, daar is harsh. Julle kan staan, van by my is exclamation marks. Maar as ek kyk na die Bybel, het hy nie een keer hy toon gebruik met sondaars. As jy kyk na die toon wat hy gebruik het met die, wat hy mee gesit het, is 'n heel different story, maar ons gaan aan. Okay, where are we now? Okay. Sorry, nog changes. Okay, so blind guides, you blind fools. Which is greater, the gold or the temple that makes the gold sacred? You also say, if anyone swears by the altar, it means nothing. But whosoever swears by the gift of the altar is bound by oath. You blind men. Which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred? Therefore, anyone who swears by the altar swears by it and everything on it. And anyone who swears by the temple swears by it, and the one who dwells in it. And anyone who swears by heaven swears by God's throne and by the one who sits on it. Woe to you teachers and the law, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. You give a tenth of your spices and mint, dill, and cumin, but you've neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You have practiced the latter without neglecting the former. You blind guides, you strain out a gnat, sorry, that's a groot woord, right? But swallow a camel, neglecting
out neglecting the former. You blind guide, you strain. Okay, I can't gelees, sorry. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. You clean out the outside of the cup and the dish, but inside they are filled with greed and self-indulgence. Blind Pharisees, first clean the inside of the cup and the dish, and then the outside also will be clean. Woe to you, teachers of the law and hypocrites. You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, and on the inside are full of bones and dead and everything unclean. In the same way, on the outside you appear to people as righteous, but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. Woe to you, teachers of the law, you hypocrites, you build tombs for the prophets and decorate the graves of the righteous, and you say, if he had lived in the days of our ancestors, he would not have taken part of them shedding the blood of the prophets. So you testify against yourselves. You are the descendants of those who murdered the prophets. Fill up the measure of sin of your ancestors. Okay, hy raak 'n bietjie erg, ek gaan daar so stop. Ek gaan nie. Toe ek daai lees, again, dit gaan nie oor die kerk, dit gaan oor jou persoonlik. En ek het gevra aan die begin, what would Jesus do? While we're going into the next part, I want you to think of people that you have engaged with. Mense wat jy al gepraat het met. Because if you think about it, kom ek gaan 'n storie vertel. Ek dink hy woorde was 'n bietjie haas, laat ek gou 'n storie vertel om uit te beeld wat ek probeer sê. Daar was 'n show wat ek gekyk het, is video's daai tyd gewees. Ek dink dit was nog cassettes. Maar die ouens het straat ministry gedoen. They went out to the streets. En nou wat ek geleer het as kind in die kerk, het nie saamgestem met wat die mense doen nie. Because die mense gaan uit daar waar ons wil gaan nie. En die einde van die dag, die een pastoor gee toe vir die ouens, hoorie, kom ons gaan vir julle 'n gebou gee. Toe raak hulle nou excited. Want nou hulle hoef nie meer uit te gaan nie, hulle kan nou in die gebou kerk hou. Hulle raak toe excited, hulle is baie, hulle praise die Here en hulle gaan aan, hulle prepare toe die kerk, hulle set alles mooi uit, speakers, alles is mooi. En op die einde van die dag, die Sondag, eerste service is Sondag, hulle invite toe almal om te kom. Maar die aand kry die pastoor, is 'n jong pastoor, hy kry toe 'n droom. En in die droom is die kerk oop. Onthou, hom gebed aan die Here was, gee my gebou. En dan gaan ons die woord preek en ons gaan mense gaan gesê word en alle mooi dinge vir die Here gesê. Hy kry toe die droom en in die droom staan hy voor die pulpit en is nou excited van hy sien die lyn nie buite. Die eerste persoon wat inkom is 'n prostituut. En hy sê nee. No. Tweede persoon wat inkom is 'n gangster, maar nou kom hy met sy hele crew. Maar die mense kom aangetrek soos hulle sal wees in die straat, hulle het niks gechange nie, hulle kom net soos hulle is by die deur in. En hy en hom gemeente en die leaders is nou, julle kan nie so in, en hulle keer en hy skree in hom droom, hy skree homself wakker en hy bid, hy sê, Here, ek kan nie so nie. Die Here sê vir hom toe, hoekom stuur julle uit wat ek ingestuur het? Hy sê toe, daai dag gee die kie weer terug vir die pastoor. Hy sê, wat my mission hier buite is nie vir mooi lekkie. Ons moet na buite gaan, dis vuil. Ons kerk gaan nie lekker ryk op 'n Sondag nie. Die punt wat ek probeer maak is dat, ek gaan nog 'n storie vertel, en sorry julle, ek hou van stories. Nou, dis die prentjie, onthou die mense was uitgejaag, hulle was uitgestuur, jy lyk jy ryk jy, julle kan nie hier in die kerk inkom, julle gaan vuil maak hier binne. Die tweede storie is van 'n pa en 'n seun. Die pa gaan na sy seun elke dag 3 uur by die skool, maar hom pa kyk agter 'n baie gevaarlike job wat hom pa het. Hom pa kontrol die bodens, en aan die trein. So hy werk by die brug. So hy kontrol die hele city se transportation. As hom timing uit is dit mass murder.
Want as 'n sekere tyd wat daai trein uitkom en as 'n sekere tyd waar die boot verbygaan. As die bruggie op is, gaan die mense na die skip vas in die brug ry. As die bruggie af in tyd is, gaan almal op daai trein dood. Maar die seun ken al die storie. Elke dag 3:00 moet hy gereed wees van die pa om 3:30 by die brugstasie wees om alles te kontrol. So, maar terwyl die pa en die seun loop, gesels hulle elke dag, maar die seun het 'n different mind, hy het 'n very open mind. As hy verby die huis loop en sê, hoekom lyk hy vrou so sad? Dan kan die pa explain, ja, die man en die vrou het nou weer gestry en hy loop hulle nou weer aan. Hoekom is hy ouetjie op die straat? Die pa kan verduidelik, maar om hart breek elke keer as 'n pa vir hom die stories vertel terwyl hulle loop na die brug toe. So die pa het ook vir die seun gesê, "Daar gaan tye wees wanneer ek jou moet los hierso. Dan gaan ek gou ophardloop om die brug te gaan sak in tyd vir wanneer die trein kom. So jy moet net die bly en vis vang, so as 'n riviertjie waar hulle vis vang en hulle speel. En die een dag speel hulle so lekker en die pa vergeer die tyd. En al wat hy hoor is poep poep. Die trein kom. Poep poep. Die boot kom ook aan. En hy moet die seun los en hy moet gaan. Nou die seun weet waar is die emergency switch. En die seun kyk, die seun is about 4, 5, hy's baie klein, maar die 4 kyk toe, die seun kyk en hy sien dat my pa gaan dit nie in tyd maak nie. Die mense gaan dood. En op die trein is almal, van every walk of life, is mense op die, mense is besig om tik te rook, drugs te rook op die treins, hulle is mense wat geen benul het van wie Jesus is of wat hy doen nie. Maar hulle is op die trein en die trein is op pad. En die pa hardloop, maar die pa weet ook, ek gaan dit nie in tyd maak nie, maar die seun weet waar is die emergency switch. Terwyl die pa hardloop, die pa sê, bly hierso, ek is nou, en die pa gaan, die seun sê, jy gaan dit nie maak nie. Nou die pa hardloop op, en hy hardloop om die brug, om by die emergency switch uit te kom. Terwyl die pa hardloop die seun, en die pa kyk, en hy realize om kind is nie meer daar nie. Hy kan nie terug gaan, hy gaan nie terug sterwe al die mense, en hy gaan maar toe aan. En hy hardloop en hy kyk af, en hom seun is besig om die emergency trigger te trek. Maar hy is te swak. En hy probeer weer, en hy trek toe, maar toe hy trek by die 3de keer, toe val hy in die band wat die hele ding, en al wat die pa sien is sy beentjies. Die pa het 'n keuse, hy kan hom nog save, because die band, hy vat tyd om voor die tweede ronde gaan hy, die pa met die trigger trek, om hom seun te save, of om die wêreld te save. Al wat die pa kan sien is sy bene van sy seun, maar hy moet 'n keuse maak. Do I save the world, or do I save my son? En die pa trek die trigger, en hy sien, gaan die kind se bene. For God so loved the world that he gave his only begotten son. For die wat in hom glo, will have everlasting life. But John 3:17 said it ook, I did not come to condemn the world, but to save the world. Vandag is basically maar net about introspection. Maar hoe ver gaan ons nog? Die reality van ons as, ek sê ons, because ek is ook jare al in die kerk, maar ek het ook afgedwaal, julle ken die storie, ons is maar die reality is dat ons het die, ons gooi die goed onder die mat. Mense het seer gekry in die kerk, maar ons loop asof ons niks gedoen het. Ek praat van die kerk. Jesus sê, kom soos jy is. Ons sê, gaan change is dit, dat jy kan nie met jou rookryker heen kom nie, die is 'n heilige. Die question elke keer as ek met mense praat, is like, what would Jesus do? In my response, volge tattoo, volge chap, my bro, ek weet, gaan jy kan ingaan na vir die hemel, jy lyk 'n bietjie rof, jong. What would Jesus do? Die vrou het geen ander keuse gehad nie, niks, maar sy 2 kinders, niemand wil vir haar werk gee nie, want sy het nie die kwalifikasies nie. Die enigste opportunity vir 'n bordkos was om te gaan staan. Jy praat toe met haar, sy sê vir jou, dit is wat ek doen, ek voel nie welkom, en sy sê, is 'n bietjie rof, ne? Die vraag vir julle is, en vir ons is, what would Jesus do? Die lady roep tik, hy rook ook 'n pyp, hy's op zolle, hy's op alles,
What would Jesus do? Die mama, single mom, niemand gee om nie, almal blameer vir haar mistakes, en al die foute word uitgekies, en enigste manier om te cope is deur 'n alkoholbottel. Elke keer as jy daar sien, is hy deur die wyn, maar al wat jy kan doen is judgment. Yes. What would Jesus do? Ons het manne wat in karre sit voor hulle by die werk stop. Manne wat in karre sit voor hulle uitklim om by die huis te kom, wat hulle self van reg ruk. En niemand vra, hoe gaan dit met hulle nie? So nou vat hy maar nou 'n sigaret, van niemand het met die tyd gevat om met hom te gesels. Nee, die bra rook, het kan nie nou nog met hom. Ons moet aangaan, die Here se werk moet aangaan. Het kan nie nog met rokers en drinkers en Jesus het gekom vir hulle. Jesus sê hy gekom vir die siek, nie vir die wat gesond is. Hy het gesê, kom nie vir die righteous, hy kom vir die sondaars, man. En ek hoef nie my notes in te gaan om te sê, die keuse wat ons maak as mens is dat, is jy either Pharisee of is jy Jesus? Ons is Christians being Christ-like. As ek kyk na die geskiedenis van Jesus, man, dan het mense hom gefollow. Mense wil by hom gewees het. Mense, hy het nie gevra, hoorie, hoe lang, wanneer laas jy gedrink, wanneer laas jy dit? Hy het gesê, kom saam. Kom saam. Weet jy wat die sad part is? Ek het jong mense gehet in Arcadia, né? Ons het 'n koffieshop geran. 200 jong mense van die ages van 12, tik, drugs, alles wat jy kan dink, snaakse goede. Nou langs was daar 'n kerk, ek was deel van 'n kerk, ek is nie meer, ek sal weer praat daaroor. Anyway, maar, en dis hier een van die redes hoekom ek gesê het, ek kan nie meer, ek wil myself nou nam maak, because ek kry nie, 200 jong mense, almal het die verskillende goede gedoen, en al wat die Here my gestuur en my begin het dans, man. Laat die mense dans. Laat hulle dans. Die kinders is frustrated. Toe kom die krampdansery, die was die ander ou wat gedans het, het lyk baie violent, maar as jy met mense sit, jong mense sit, ek het vir meer as 12 jaar met jong mense gewerk, en die stories wat jy hoor daar, ons jong mense gaan deur hel. 200 jong mense elke Saterdag by mekaar battle en gaan te kere. Sonder een keer het ek gesê, jy moet jou bekeer, jy moet bid, jy moet dit. I was just being myself. Daai mense het gesê, hoor ek weet nie, hoekom is jy so lief vir ons, maar wat doen jy? Nou kan ek sê. En ek sê, hoor ek het my hart vir die Here gegee, en hy het my kom change. Ek het dit gedoen, ek het daai gedoen, maar hy het my kom change. Daar is die stappe wat ek gevolg het, hy, en op hom tyd, en wie wat, daai tyd, toe sukkel ek nog met 'n paar dinge, maar hulle geluister na my. Die sad reality wat ek gedoen het, is dat ek sê vir hulle, toe hoorie, julle het nou bekeer, ons is nou, julle het 'n hart vir die Here, gaan nou Sondag na julle kerk toe. Gaan na julle kerke toe, en gaan waar jou ma gaan, connect. Hy was die worst mistake. Hulle was nie geaanvaar vir wie hulle is nie. Hulle 2 keer erger teruggekom. Ek kry hulle ander dag en hulle is op car guards en 'n paar rond en ek sien en is like, wat gaan aan? Hy sê, nee my bro, jy is iets anders, maar hy mense, ek het al 2 different, sê ek, yes, hulle mis het, ons mis het elke keer. What would Jesus do? Ek sê ook vir die jeug die ander dag, ek is die ou wat baie leesie. My vrou weet dit, en ek dink, ek sign contracts in geloof. As hy kontrakte dik is, dan gaan ek net teken, dan gaan ek vir my vrou sê, hoor jy, ek het nog geteken, maar is te baie leeswerk gewees. So, maar toe realize ek is different, en is okay, en dis nou vir die jeug. Ek het gerealize dat ek is different. As jy dat, ek fail in skool he. Die skool het my gefail. Kom ek vra vir julle, hoe bedoel ek is dat,
Mense het 4 different learning styles. Die skool fokus net op een. En die een manier is wat ek basically nou doen. Ek gee information en ek het talk. Maar ook kry mense met different learning styles dat hulle moet video's, hulle moet stories connect. Is al maniere hoe hulle die werk gaan verstaan. Currently die skool net een. So nou 2 minute dan sê ek weg. Maak ek mannetjies in my boek. Maar nou die wêreld wil hê dat ek nou lyk asof iets fout is met my. Maar die system is gedesign om my te help. Nou, die kerk wil hê en lyk dat die mense buite dat daar fout is met die mense buite. Maar ons kyk hier bietjie na die system wat gedesign is. What would Jesus do? As 'n saying wat sê as ons doen wat ons altyd doen, gaan ons kry wat ons altyd kry. Ons moet kyk na die system. As iemand nou hierin moet stap, ek sê die ander dag, ek het gepraat by kerk jare terug. Nou dis hoekom sê ek word uitgesê by Bishop asseblief. Maar ek vra toe ek sê vir die ouens, ek sê dat die jeug ruik te lekker hier binne. Nou vra hulle hoe? Ek sê dit ruik te lekker beteken dat almal hier is alright. Julle is safe. Julle is sharp. Ek soek 'n ou wat nou besig is om homself stikkend te drink. Ek soek 'n meisie wat sê ek kan nie meer nie, ek was seer gemaak in die kerk. Die bishop, die pastoor het gesê, kom saam met my, ons gaan 'n bietjie so omry, maar ons praat nie oor die goed in die system. Ons moet kyk na die system. Ons mense het seer gekry. Maar ons wil nog steeds hard wees in plaas van wees soos Jesus. Baie keer kom praat mense met jou. Hulle kom praat met jou. En al wat ons doen is scriptures sê. My broer, die goede wat jy deurgemaak het is daar vir 'n rede. Daai is die tyd om my boek uit te trek. As sekere dinge wat Luke en maakie vir meisie gee wat geryp was nie. Hulle nodig iemand wat daar was. As oudjies wat geboelie was, hoërskool, primary school, hulle nodig nie nou 'n Johnny, hulle nodig nog vir jou wat daar hier gekom het. As men introspection doen. Dis hoekom sê ek gaan nie nog in die notes gaan nie, ek believe ons kry die picture. So as ons kyk na die characteristics van Jesus en die van die Pharisees, gaan jy sien dat daar's 'n split. Jesus sê kom soos jy is. Kom soos jy is. I will make you fishers of men. I will make you. Maar ons sit die pressure op die mense. Kom ne, en dan moet jy nou dit doen, dan moet jy nou die los, dan moet jy nou die los, is te veel. Die bou is difficult. Los my haas. By die tevene, ek gaan doen my ding en ek gaan na huis toe. Hier is te veel. I think, going back, ek onthou 'n storie, nie die storie, dis uit die Bybel uit. So Jesus vir Lazarus uit die dood uit terug. Was hy toe gebind met klomp lappe. Onthou die familie en almal gedink hy's klaar dood. Toe Jesus die miracle doen, sê hy vir die familie en die vriende, maak julle vir hom los, van julle het hom vasgebind. As familie en vriende wat ons moet, hulle kom seker nou op in jou hart, ek weet nie, maar as mense wat ons moet losmaak. En die enigste manier ons gaan losmaak is om te gaan sê, ek is jammer, ek was in fout, jy is reg. Onthou, mense se gevoelens kan nie verkeerd wees nie. So as jy weet, as ons weet dat ons was nie Jesus in 'n moment gewees terwyl ons met mense gepraat het nie, then we have to go back. Ons moet hulle gaan haal wat ons seer gemaak het. En weet jy wat gebeur is 'n ripple effect. Mense praat. Nee, ek was daar gewees en dit. Mense praat. En nou kom hulle nie meer terug nie. Dit staan vir damage control.
Jesus gaan hom gelukkig hê. Hy gaan nie verstuur nie. Want ons het hom mense seer gemaak. Ons het hom mense seer gemaak. En ons moet baie versigtig wees wat ons bid. Baie keer sing ons songs en ons bid en ons sê, God break my heart with the things that breaks your heart. Dis 'n baie gevaarlike ding. As baie keer wat ek in mense se presence kan wees because ek sien sekere dinge en ek voel sekere goede dan I remove myself because it's heavy. En baie van julle wat my nou begin leer ken het, ek engage baie met scriptural en hoe kan ek sê met talks about Bible en daai nie because my focus is nie daar by oomblik. My focus is op die wat ons verloor het. He will leave the 99 and he will go after the one. Onthou hulle was hier. Hulle was binne. We have to go fetch them. Dat is die einde van my woord. Leroy, het jy daai song vir ons? Dat is 'n song wat ek wat ek hou van en ek wil gou die vraag vra. Kan die jeug my as jy in die jeug is of daai category val, kan jy gou voorstaan? Ons gaan nie bid in daai nie. If you're in the youth, can you come forward quickly? You can face the screen. Before we play the song, I just want to share something. Welcome, like, why you guys look so nervous? There's a time frame on everything. There's a time frame on everything and ek sê vir hulle die ander dag, hulle is safe. The reality is that we don't know wanneer die jeug klaar is met skool en hulle gaan nou op hulle eie. Die enigste confidence wat ons het is dat wat hulle gegee was, genoeg was vir die pad. But I want you to look at them the next time you see them and know that each of them have a story. Hulle elkeen face iets. En ek wil sê dat toe ek jonger en hulle age was dit baie different. Het 'n boelie gekry, dit was, maar nou is dit social media. Hulle gaan deur baie meer dinge as wat ons ewen dink. Julle gaan verbaas staan om te dink hoeveel van ons jong mense vandag nie meer wil lewe nie. Hulle het 'n kans gekry om hulle eerste paycheck of hulle eerste kind, maar hulle sal klaar op 'n punt waar hulle sê ek kan nie die bou vat. This morning I want to ask that if there's any young adults, we're just going to sing a song. Ons gaan net 'n song sing en ek gaan vir die Heilige Gees vra dat hy doen wat hy wil doen. Maar ek wil vra vir die young adults, if you can stand behind them as a covering. You guys can come forward and just stand behind them. And I want the youth to turn around. I want you guys to know that you are not alone. You don't only have Auntie Candace and I, but you've got a family behind you. They've been through what you're going through and they are willing to assist.
And if you're watching online, whenever we've got another gathering, please come and join us. You are not alone. Okay, you can turn around. Can we sing this song together and then I'm going to end off. Okay. Okay, nodig iemand. The church can stand and join in singing. I could sing your name for all my life and still find more to love each time. Jesus be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on it. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. You have been the friend you never let. I won't forget.
Praise the Lord. You may take your seats. Hallelujah. Thank you, Nick. Hallelujah. Praise the Lord. Kom ons gee die Here nog 'n wonderlike aanklop en prys môre. Glory to Jesus. Praise the name of Jesus. Secretary, are you ready? You may come, my dear. Give me net hierdie minuut. Just give me this moment. What's the leader? Stand up, please. Our youth overseer, stand up, please, sir. Stand up. Before I have the privilege to come to the house of the Lord this morning, the Lord already showed me and tell me, I must tell you, my brother, Brendan and Brendan, you must go out and give the word unto the Lord. This is what the Holy Spirit said to me this morning. The in-house story is fine, but you do what you must do. Here is your two brothers, the Brendan and Brendan, and the Lord already put in their minds. The Lord bless you. Amen. Goeiemôre Bishop, Visie, Kerkraad, wees begroet in die onveranderlike naam van ons Koning Jesus. Ek groet elke daughter and son of the Most High, all of us that are becoming what Christ wants us to be. Calvin nommer 2 kom Dinsdag aan by ons broer Charles en Suster Mabel se woning by mekaar. Bloemendal en Fernwood Park doen hierdie week huisbesoek. Sister Candice, kan u na vorentoe kom asseblief? Sister Candice gaan die aankondiging maak namens die youth. Amen. All right. Tuesday is Youth Day. Tuesday, the 16th of June is? It is? And it is also a public holiday. Yeah, so everyone's at home. And if you're anything like me, an introvert who likes to stay at home and your family is always saying you're so boring, you never do anything, you never go anywhere, here's an opportunity. 16th of June on Tuesday, an open sports field, the Celia High School sports field. We are going to be playing rugby, soccer, netball. Now also, if you're anything like me, doesn't play sports, you don't have to play. You just have to come and cheerlead the children who are playing. All right. So it starts at 8:30, but that is for us as the youth. Also me, youth. Also me. So I'm not going to play, but they're going to play. And I'm going to stand there and lose my voice because I'm going to scream for them. Say, go, 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 go. And then we're going to win the Spirit Cup as well because we're coming with lots of fire and we're coming to win. And henceforth, we ask your support. Please come. I know you have nothing to do on Tuesday. And you know your children are going to say you're boring. So come. Bring them out. Bring a ball with. Let the little ones kick ball and play around. It's going to be a nice day. Bring your camping chair. Bring your cooler boxes with juice and cool drink and water, please. And then snacks. Please come join us. Support your youth. They are in your church. And all the other full gospel churches, youths are also going to be there. So we don't want to be one-upped where we are the only ones standing there by the sideline. We want all of you to join us in cheering for our youth because we are coming to win. We're coming to win. Auntie Candace don't lose. Auntie Candace is very competitive. So Auntie Candace is coming to win, and henceforth we need everyone to come and cheer with us.
I don't hear people who want to win. Who wants to win? Are we going to come cheer? Are we going to win? I take that as a commitment. I shall see you all there. Thank you, Auntie Candace. The youth gather the 19th of June for social team building. Young adults gather the 19th of June. The venue will be confirmed and communicated via your group. Now, June the 20th, ek gaan maar nou Sister Candace se idee vat. June the 20th, what day is it for the fathers? All fathers are invited the 20th of June here in church. The program starts at 11 o'clock for a day of fellowship, a special guest speaker. Wat van baie ver af kom, moenie die guest speaker teleurstel nie asseblief. You will be sharing a powerful word. Good food will be served and the rugby will be watched on the big screen. So come through, bring your appetite and bring your gees saam, né? If anything is unclear, please do ask, né? Sister Geraldine, invite all her menses, jy weet mos die senior citizens, donderdag by die sister se huis. Om 12 uur gaan die program begin vir 'n Thanksgiving, né? U kan u elde in julle se wijk benader vir enige transportreëlings, né? Kerkraad vergader komende donderdag om 7 uur hier by die kerk en dan, soos julle mos nou gekom het vanoggend, het julle daai lekker ryk gekry, né? Of is my neus te oop? Ek hoop ons almal het daai lekker ryk gekry, né? So die welsyn invite everybody to grab 'n wegneem ete, né? 'n Plate gaan bedien word vir julle, né? Na afloop van die diens. Baie dankie, mag die Here een en elk seën. Amen. Praise the Lord. Is it ja, praise sy naam. Broeders, manne, papas, julle weet mos man, julle moet kom kyk hoe skeer ons weer die mense op. Die bokke is weer op hulle stukke. Julle moet kom kyk manne. Hoe maak ons van die barbarians babas? Okay, so ja, ek gaan hier wees, ek gaan beslis hier wees Oudine. Ons is aangetrek vir die occasion en alles. Ja, so kom maar gereed. Sisters, julle is nie invite nie. Ek sê dit maar sag tussen die kies te verstaan nie. Ons was nie invite laas maand nie. So gee maar nou ons show, laat ons op maar ons wy geniet. Ons gaan 'n bietjie laat huis toe kom. Sisters, mamas, ons gaan so 'n bietjie laat huis toe kom want ons praat nog na die game, praat ons nog oor die game en dan speel ons nog dominoes na die praat van die game en dan kom ons huis toe. Is mos alright mamas, né? Ons gaan 'n wy vind om mekaar by die huis te kry. Ons het genoeg karre. Baie dankie. Kom ons staan, ons gaan huis toe die bar as ons het 'n wonderlike seën uit die hand van die Here ontvang. Amen. Het jy seën uit die hand van die Here ontvang? Maar ek is daarvan verseker, dit was nie net gepraat nie, maar dit was gesê om uit te gaan ook. Ek dink dis die purpose van die hele boodskap. Prys sy wonderlike naam. Kan die persoon wat af gaan sluit van die jeug vir ons die diens kom afsluit met 'n woord van gebed. Hulle weet mos wie hulle mos. Nee. Okay. Stay ready so you don't have to get ready. Can we all close our eyes? Amen. Heavenly Father, we thank you for who you are. We thank you that you are the unchanging variable in an ever-changing world. We thank you that we can call upon your name and be saved and be healed. We thank you, Father God, that our spirits are rocked and stirred and broken for your word, Father God, so that we can go out there and be who you need us to be, Father. We ask that your word, two-edged sword, Father, cut through our hearts, because you are walking through this earth to find hearts that are after you. Father, if you should look into our hearts this morning, what will you find? What would your son do? And we ask and we thank you for your conviction, Father. We thank you that your word was spoken. And now it is up to us, Father God, to take heed and to do what you need us to do. Give us then henceforth the courage, the understanding, the enabling of the Holy Spirit and the holy fire to ignite, Father God, that which is lying dormant, to work for your kingdom in the name of Jesus. Come and have thine way, Father. We bless your name and we thank you
for who you are. In Jesus' name, amen. Let us receive the benediction and go in God's peace. The Lord will bless us and may the Lord keep us. May the Lord make his face shine upon us and may God be gracious unto us. May the Lord turn his face towards us and may God give us peace. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. God bless. You may take us.